Tyler benai betul sansal maliang yenan kupurkan. Samat Koht yeyas kapinga komui kalangan kiong komui yang masanin maur. Mekin wia serpen net na selokin maur sewiwi akowai rem. Ran wati pagi kompil kating kaya kiti kelen ngene musarawu yo erpitin ngene musarawu masan wet. Wa enkak totok nan mongyong koros ne ban rong mang mongyong kan ban rong melel mongyong kan masai kosomo komuyon an rael mo. Renkak Lukwar wang maran kaun Jesus Christ o luka yang komun dan rael maur. Totong ngilwet o warwet and we amen kalangan ben maram winanlang rawat pusutrai koyak sutrai lolo kong ayi komun mai mek koros. Ansuwote ibil totong ke maran kaun Jesus Christ makalusi yer setan ni lobu en Calvary par yakit samalaro. Saligi di setan ni nam suwet kan koros. Sotara totong ke dia semua ban kawela patakin ranwat in Jesus name. Amen. Orlaben atai liren kawait en ranwat emasani Doadoak en Koht Mahs. Doadoak en Koht Mahs. O tabang wata kesana liren puk en Korint kayo iralaut isu rejudik riesek tualel silisa kayo. Korint kayo iralaut isu rejudik riesek tualel silisa kayo memasani rieko yet me imen indawang kumail. Atail ansau motomotlar, yei makona yang iralkan, memia arpot, raenkin maur tuete marasote pupot. Makin sang-sangkan tuete marasote insin suet. Makin perperankan tuete masote arperan. Makin pain tak kepayakan tuete marasote aniki mekut. Makin totong kitipusau en sambakan tuete marasote kin paya kitipusau pukat buat momen sambawat pan matang sorala. Artama Paul songo-songon kosia yang ketrail nan irabukat magtray watak pane metane anso motomotlar o sota okot me magtalanan ektalang katkatrop kinan tay memor lekin tataken Koht lekin wia atail puko me Koht ketin ko puko ya men ketay solangan Kitail en wuya sapol me puko totok en wawe romau ong metekan. Armas koros en kak rongamau en Koht rongamau en komor. Karape natala nane rong o kapayata masan wet. Memotong laran so kitail en memor metuete mesote song tekan pangkat ketropi kitail. Ikarape na ko siya me kin popot tuater me resutu popot makin sang tuater resutu sang soto ogot me en katrapu ikai solang porque anso motlar apu me bang nempeu me bang ya katrapu natal maur me maur en solang ketail en insanogi wawe sapul me masen o ngaramas koros o koros en gakrong masen in komor ketail anane kapayata rongo kapayata petame kareta kayo ya kakailik ong amenamen kitail solangan. Me ni batuan waye batuan the Great Commission. Ni mon kauno akat ketala nanlang pura talaran Koht sam nanlang kakailik wet koyang solangan koros kate kini railje wan paron kau te rail solangan anso up ong solang koros mebil leleto anso wet mebil tuote tail. Nan matu iralau turesek walu irajutugesek tua masa ni yang tail. Kumai lari kowe wasak koros, o patak yang ton way koros, para en wiala nei ton patak. Papitai si railan ni maran samu sapal me ongen sarawi. Papitai sila koros ni maran Koht sam, Koht na o Koht ngen sarawi. Kitaban teman-teman, menian so me Christ, we sapal me totok en kalong ki romau en Koht. Niang so me kat silipong samba, niang so me katarpas yang warang kau, ren wala rongomau wajang arpas masa ni yang rai kalek mal to kola reniral men likikan, mai kowe to reniral sibun Israel kan me salongala, kau no ketto ong serian Israel kelep, kata masa ni yang sapule me kok mai kowe wang serian Israel kelep me salongala kan, mal te pa kola ren men likikan. Muren yasata mo nakat ketalan nanlang emasan iyong rail mal kowe wawe rongamau ong aramas koros dan samba
Porque kakeret intau totokon negier. Totokon komor ki petier aramas koros. Sudah lebih beli, sudah akan mensusikan kelek. Teman-teman, ireyo me Christ masa ni yang sapul mereka ni yang semua yang raisili tene. Kita lanan itu totokan sebut ni marai nami mia. Kita lain totok ni yang semua rodot pan lelo tu sudah bangak totok. Tamat Christ orang masa ni wasat tene. Ni yang semua yang kumail pemurid tene ye ingai me marai ni samba. Ni yang semua yang kumail kita anan itu totok. Isan ki marain, isan ki ya yang kumail, pan so ki rodot pan, lelo to sudah totok pangka kuya bu. Ni yang semua kau nak kecin, gom matala, serti yang nan pel, rodot ki peti samba. Masa ni yang sapul mereka muna ketalan nan lang kumail kowe nan Jerusalem, kumail awi, po ibang katar to ino, and samay. Kumail awi po kumailin kak baptize kilang en saraw po kumailin kak wiya to talk with me igin wiya. Nan ranin Pentecost, Koht kamerating en saraw ibon sapul mekan nan buk saraw masin yung tail nan bukan wiya me. Dan itu ada loan kisini ye me sokoti yang bon warang kau koros me miminan pereu peweu oirai lap tepier loko ya toro wiya kalong ki masin in Koht oh ngaramas koros. Pues kel en totok le long railier. Koht katartong en sarawi sang ni ranin Pentecost lel ranwet. Saulang koros an ki pukawet en kalong ki masan in Koht. Kital kaker wiya pukawet puegi ngen sarawi kakele ali kital tar. Rewiya an emenemen saulang a puko. Kateginan pastor kan kele kaunin momotso kan ap ong koros. Metawe mau, pukawat, traibang kilang tuan, kaswat pen soto wiya pukawat, Koht katin kopkoki yang emen child. Arinan matu risak walu risak tua masa ni yang tal tuan, ni tuan Christ akatin masa ni yang sapul mereka kumal ko yo pataki yang armas koros nan samba. Why rail to re, papatai si rail la, o why rail to re. Wa ime Koht katin katar kito sapul meyeros. Samba, wagi penenean Koht en kak mia. Karena sapul meyeros o kito samba, puen kak kopreto ngaramas koros me tip kotori rala sang ren Koht ren kak porto re o en mia penenean Koht. Mal ime karta Christ pampur kitong samba, tama kareta bagi sapul me penene me mimi bon samba. Ibuti samba wiara masalah samba. Tapi yata sa puluh itu toh, bagi aramas en kak puru-puru to re o aban puru to ren sa puluh kan ren wasa me ibu dieu, bagi en kak kacukisang sa puluh aramas kan koros. Ima karta terakhir orang aban puru to, utana aban puru to, makna pil kangen de puru to, utana aban puru to, aban puru to sa puluh aramas kan, aban puru to sa puluh aramas kan. Imeng kecailan kilang rega bang kasel yung kecil. Tuan kesempal pen kecil en wiya, buka totok buat mekauno kecin kakak lingki yang kecil. Tapi kelang regai kayu ini re, kecil wata kaya nan maturi esok walu sektua kecil pilih situ nan luk resek payu, oi resek payu sekisu. Tuan pen Christ masa ni yang siapa le mereka. O romau en kolula en nan kapet tenan mongyong o labu pen tiba kan pan lok selinan we koros ni mare tepsang Jerusalem. Renda, nampukan wai mak dewang purtala watek nan rejuki paisa kuno enda, boya injing dier. Eko kop taro nek, me kauno bangkat to komatala, song koros me sauko bakau kop me pit kamakamalan Christ. Dan injing dier, boya enkak mie kalula en aramas, nan mongyong kan enkak wakyong boya aramas enkak sapul me masen. En kak lok selipe en muya men lampen deep dan way koros numaran kaun Jesus Christ. Waktu na ban treptanan Jerusalem rong mau. Tame wewen treptanan Jerusalem bihan tra Jerusalem na tra isim penai kan. Dalam ban tau pasang koko pasang. Ter ko to ka mamu makasang ko to ka na nam penai. Makatala sa miya tra penai kan.
Masaikin to komor la kotok Israel mas, patak yang Israel rong mau, uya. Mara bil sudah menaleta ap, tay rong me, waran tu ke udah sito pati tier. Euran, rabam pergi sito au ya senan mong rabam pergi tong kau no. Kecai lanane, kecai en uya pukau to takut pergi, ime kecai kinrong, kecai sudah pan kak kecai len ni ranen katek. O amana tay penene yang kilang tong kecai lo inda tama kesudah pataki yang ia kirong mau. Nanamo se. Areta. Kecai lanane uya pukau to takut en. Kalong kirong mau en Koht. Bilnan pukan Rom relaut Isaac, iradik Isaac selulel Isaac lemau emasani. Nintuan puk sarawiya masani, koros mekin lukur yang maren kauno ban mawar la bo ika arban tawiya to dokot. Pataki yang aramas ronga mau, perangkak lukur lang Christ. Lukur yang ina naral mawar. Nintuan puk sarawiya masani, koros mekin lukur yang maren kauno ban mawar la. Ayatuan arail pan kak lukur yang marasutu poson. O yatuan arail pan kak poson marasutu rong masan be. O yatuan arail kak rong masan pe sudepan uya uyong Israel. Naktai tak mas. Kerja gesak payo. Yatuan arail pan kak lukur yung marasutu poson. O yatuan arail pan kak poson marasutu rong masan pe. Uksaro masan yung jame poson kin kosang ni rong masanin Koht. Yatuan arail pangkakan ki poson masote me kola arail pataki yang arail masanin kumo. Arail poson bangko sang ya. Masote me bang pataki ong Israel. O yatuan masan pe pan kakuya uyong Israel. Masote menin katerpan pakaterlang Israel. Isme menin kater. Ikital mo ya menin kater en Koht. Takot menin kater ambassador. Ilo kaya mo ayo ko siya. Ambassador. Maglanan US Embassy, me bawen, me aramasun me uya weliapen way, me uya menin kataran way namerka me welian president in Amerika retal nan Pompey. Ni atal uya ambassador kay te menin kataran koto kay tay weliapen Christ bon samba. Ari kay tekin kitailan uya to weliape ap karapan ta uya weliape po kitail en kakpataki yang metekan mesese rongamao. Paren kak rong o bil koki toren kaun Jesus Christ. Tamara pan rong. Erket niata wiya menin kater tena o yatuan masan pe pangkak wiya uyong Israel masota menin kater pan utial menin kater pan pakater lang Israel nintuan puk sarawiya masani metlingano kaselela tail utial menin kater kaniyar kinwa koto rongamao. Metlingano kaselela chailkin utial menin katerkan yar ginwa koto rongamao. Tama ewiak mengot kaselelki. O kita wa rongamao in Koht. Nan puk sarawi nan pugan matu ako saya. Met pai Israel peacemaker kan. Nan pugan Pompey ko saya Israel makin trumpena kan. Peacemakers. Niat ewiak menin katerkait ambassador in Koht kay kitaluya son kalau lamau kay ime entak me dengan son kamlo yawe wen peacemaker bukan yara mas menami menang rendi be wiai munjidi en Koht keder met water takapakap kiseli mo bagi ke wiya peacemaker so kata son peacemaker me ko sia peacemaker nampungan mesiasa Koht o nampungan Koht kita kapakap kianan kan me ka kilang me riemen PPI wala kapakap Koten so sirap kate son peacemaker me ko siya peacemaker warong amawon Koht wawe general masalong alakan paran pilkak rong ko kitoren Koht po enmie peace enmie bebol nampungan memeno o Koht imakarta tawiya menen katar kasampal ge imakarta ekin uya me Koht lingan ya raiken wa koto rong amaw en bebol nitwan puksaro ya masen yong tail riya menemen ketail Mewia menin kateren Koht. Kutai sotra katan kita menin kater. Kutai katan ki menin kater. Bagi kutai pampataki yang metekan tuen rongamawet. Rongamawet nan. Wayan Koht. May bangklang. Kasampal bang kutai len wia met. Wawo ya pataki yang metekan bagi
Rani na tail komorla, karkaren la nan ran chorus. Nan rom relau te isak silu rejuge sake masani. Kumai lutan pan we am met, porque kumai la se me ye anso met. Anso me kumai pan pirtasang amai me meir. Po anso na tail morla karentong ketai le, karensang anso tail trepin poson la. Talen dewi tang tangang, talen pirtasang tail me meir. O kutawi ya puko me kot ketin keke lingki yang ketal wow ya ronga ma wow ngaramas koros o tane atail anson komorla karen sang ni atail trepin poson la ere ranwet karen sang ayo nan ran koros ketal wiye mongabugit kolani irair eu me komor patai bandele to samba me Tama kita lale sang IREN Koht apan katarto sapol me kaun Jesus Christ o wai kita sang. Ibu ewan ran koros ewie kerkeren la. Ni ranwet akatan ki ranwet akaren sang ayo. Laka pa bang katan sang ranwet. Ime kare ta kita lanane metewe songon apa buka tuan wiye moto lan ran o kita ki yang kita ngong. Yang kita len patakong, te pataki yang metrikan. Ronga mawin Koht. O mia kaisuat pen makata jiru bang yatral puko. Buksaraw masin yang kita. Christ ketin karasaras kita holamen meselok kelas ang sapoy wap kiyang aramas kay talent kay. Poran kak invest nan pang wa interest en kak mia niya sumaban wala o poroto. Relap me talente ko yango Ales arapitinat talento demonio. Nians al meriamente yo irale to tongu yo wiata interest po nera sent ko. Siyon teman-teman. Kau no kasik me abang porto mi at least emen aramas. Me kedai bang wato re. Bang kasik. I kamerele me I karaben karasaras wet Christ akajen wiya yang sapol me ko potane. Dan eri ni ansau me olo poroto o lap me sotre wiata interest po na talento po esarapitiyo ai me kau no kosia tena kumaila le lapen mai kisan talent mo koyangan o kumailu kosi kilang nan wasa rot wasa mangi ban treasure kita lanane metu mau nan maturi seklemau resili se ke masani atuan papa so kata pemenet Teman-teman, esiro kosi armasin lagi, kosi armasin lole. Son papa, emang kita, we are son papa. Dan atuan papa so kata pemenet, kumal kesepakai ye lang liki nan rot mesul wasa epan seng o teterak ngikan. Pagita makon menet indagaran kosi ye lang. Son papa menet, litu menet, latu menet, servant menet. Tama ekosi aku me sorta kata pe pergi sorta talento ko yang an wiata interest kau na porto sorta interest you wiata pun talento. Itu kapata yang mekot. Kaya makartak dalan ng rame tu Mio kolio me kutai pe magu kol kumenta. Atahi en kaip ko o tuang ay son komor. Dan sorta mekot me masak ligi na abang kaip. Mia men kutai ban kaip. Dan cepat metuwe, atai puko totogong Koht. Mir amen mi pataki yang atai penini kan aramas kan kompak atai kan ap kawiyang puko en benin kadar. Kita wiyay atai puko. Insinen aramas mamen pelata deso. Ap kawiyang puko. Okay. Pambak toto daikin ngong kilau mentreno api itu armaso itu kisili mongewon takasuru me Christ pang purto katareng pageren nan temo dia berita ap kate gini mong tapang wiyang wiyan met. Kita sudah bangun ya pukau ni meniting kita ya, wian limbok. Bataki yang rai lari, ma I men pilih-pilih sudah bangun ronguk, kau yang pukau menin kater. Okay? Hari kesempal pe pergi maketai sudah bangun ya tral pukau, ada apa yang tu buat son papa, mesoda kata pe, memang kita kelanang rot mesul, wasa mengi bangun ya teterak. Imay kasampal gigi karasarasud po kita na son papamen mo. At ikin men dikimen, men nan kingdom mo,
men lalemen melakita kiela likiyo bagi suya ko. Kesampal. Teman-teman, miang in Koht. Ilmiah limpakan Koht. Kita semua yang in Koht dan lelemen mengtail bagi sang ni atai uya papa jo kata pekai. Kariau dan memang kita yang kelang. Kita lu tanah ne uya pukau Doadoak dan kalau kau orang mau in Koht bagi ranut uya ranin komau. Ranut, katakan ayo ranut, ansawut uya ranin komau. Kesampal bagi ngen sarawi kak en sair mong tayo nda kula pataki yang labo masano. Kita so kauti kita so wiya ni so dekin rano kita rong mas meno mela. Iyan so me feel guilty bandela men kita tama iso kay kulang ay pataki yang kirong mao mon mela aban lel. Imakarta ansawut ranwut o ansawut wiya running komora kesampal begitu aja si yat mela ban lelong men tayo debela men aramasakan. Nan Korint kariaw laut bono rejudik riaw masani kumay rong tame Koht masani I korong ayuk ni aso a leleto me ipan kasele yangu ay kupur kalangan I sawo sa yugata ni rano a leleto me ipan komorugala ari rong yet anson ale sa bolemen Koht kupur kalangan ranwut I ranen komor ranwut kasi juga dalam puligi dia atail puko and wawe rong mawon Koht inta inaku ya lakapu men miara masamen mana ne rong na second chorus armas wi ko tilang leg tilan an len siniyo pagit sang ni rai pilipil managay rong rampila tarenter menaleta masenin komor ime wiya wikata relektek tilang wasao ay makare ta kitaila nane wiya ko wod menta mara masamen sodomen pilata da sodomen lukur lang kauno a tail puko tai wiya ma kitai sirpan wiya intan armaso paminan pe tail amaga wiya intao ban sodomen pe mon poegi ka wiya puko en kalong ki Roma wen Koht ong Israel me salong alarkan nan Ipru ralaut silu irajugjuk walu lelisu ko soya eri tuan ngen sarawi ya masani makumai rong kapitien Koht ranut malter kapita kaila tuode rana me sama mai loko pan pelian ta Koht na sapten o kosong nge ranut makdai rong masanin Koht italte ka kapita kaila mong yung kapita kaila mong yung merong masanin Koht so the men lukur lang kauno en katlong wiyala try Koht son komor rong masinin Koht makom rong masinin Koht ranwot kapilikin rong Koht ranwot kapil rong kapil pilata me kasetapan lukur lang kauno apal me bangko Koht kapat katigin me Koht mau pag ranwot buksaron masani makdai rong ngile akdai lenter kakap takaila atal mong yong Eri imen KAIR kilai repukat. Ong kitail chorus mekaten kitail solang. Sote libil meni amomotso megayang. Sote libil katekin atan momotso megdai kasiker kita bawa. Kitail kasiker tapon kawan Jesus Christ eri momotso chorus. Me inta me rai solang. Rong mau kan kipuko en muya puko wat kalong kimasin ko rong ral taken. Mana ada ren rong. Hari kita ni senoku yo wiya tail pukoen. Logi sali masanin Koht rong aramas chorus. Mampu kita len kacita de patota.